Imanalla wawqimasi, kay chamunchis chunka p'unchay mañakunama. Sapa p'unchay yacharisharqanchis palabra de Dios manta, kallpacharikushirqanchis. Seguramente gan manchay kallpayuqña kanki, porque ahinamanta tata Diospaq kallpanta hap'iranchis urarikuspa wawqimasispaq, hermanospaq. Entonces kaykunan estudiarisunchis kay día 10, p'unchay 10 nisunchis, tukuchisanchis kaywan. Entonces kaypi niriwanchis, título nirishan, atipaspa wiñaypa. Kay versículo Apocalipsis 22, versículo 3 y 4, ajina niriwanchis. Biblia kitianchay maskari ñawirinanchispa. Manaña astawan ima maldiciónpis kangañachu. Diospa kamachina tiananga corderopatawan chaypi kanga. Kamachisqasnintaq payta sirvinganku. Uyanta rikunganku. Sutintaq frentinkupi qillqasqa kanga. Munasqa hermano o hermasi, kay hallp'a kawsaypiqa tiyan ñak'ari, tiyan sufrimiento, unquykunas, maskas wañunku, ampaykunas tiyan. A veces ahinapi kawsaspaqa mana kusachu, porque llakikunchis, waqanchis, a veces llank'anchis hasta humpi patanakama. Pero kaypi promesa noqanchispaq tiyan. P'unchay chay tukuy ima tukukapunqa. Qampaq wasi ruwasqaña kashan hanaq pachapi. Preparasqaña qan charaykos alistakunayki tiyan chayman ripunapaq. Por fin nin tukukapunqa chay gran conflicto nisqa chay maqanakuy Satanás Cristo tukukapunqa ni hayk'aqñachu kanqa hucha, mani hayk'aqñachu kawsasunchis kay hucha kawsaypi. Charaykos nin tata Dios llimpuchanqa y noqanchista hanaq pachaman ripusunchis chaypi nin tinkusunchis y tarinakusunchis tukuy angeliswan yupaycharisunchis tata Diosta. Nuqa munasqa hermano mañarikuyki qanta. Ama qhipakuychu, preparakuy. Qan kawsaytachu munanki chay kusi kawsaypi, manaña waqaykuna, manaña llakiykuna kanqachu chaypi kawsaytachu munanki? Ari, charaykos prepararikuy sapa p'unchay. Ama qhipa qawarispa, ñampaq masispa. Porque tata Dios ni nisunchis, payqa munakuy. Dios es amor nisunchis, ¿sí? Payqa munakuy, charaykos munayninpi salvación tarinanchis kama. Siga orari, mashka amigospaq orarisharanki. Siga mañakuy, paykunapis noqanchiswan ripunan tiyan cieloma. Mana sapanchis rinanchis tiyan, pusananchis tiyan, waq wawqimasistapis. Porque tata Dios hatun wasista preparan tukuypa. Entonces, chayta marqayta chayrichimuyki, bendiciones tata Dios kachu kawsaynikipa, familia equipo. Tinkunanchis kawsha.